di kesempatan hari ini. Ditunggu sekali kerja barengnya, atensi ditunggu sekali. Tersangka kedah kantenan mun lami asrat hate ngagedur hoyong patarema dina soca sanaos sakit jeung hoyong calik we kesah hoyong calik yo. Ieu hate tepuguh rasa dabongan kapalangnya mondok gitu tibrang kantenan ngimpe simpe mohon izin saya pengen goyang deket mama ya, gak apa-apa ya. Caca. Ih, ulah gituan biasa wae biasa. Ulah cici. Oh, sok atuh udah bohongan nyebut ulah sok teh. Sarang mamah naon ieu? Mamah Ica. Asik. Goyang mamah Ica ya.